Veliki pozdrav svima ljudi, Mox ovde i dobrodošli u novi klip na mom kanalu. Pre nego što se bacimo na samu radnju klipa, podsjetit ću vas da se obavezno pretplatite na moj kanal i kliknete na zvonce kako biste bili u toku sa najnovijim klipovima na mom kanalu. Obavezno ostavite like za još ovakvih klipova i zapratite me na Instagramu zato što ću od narednog klipa pozdraviti sve koji me budu zapratili. Autor najkreativnijeg odgovora na pitanje zašto pratite Mox Ridera dobit će poseban pozdrav u narednom klipu, tako da potrudite se. A sada se bacamo na klip koji sam vam spremio. Uživajte. Ovaj Ronaldov gol pokazuje koliko je bio izvanredan. Brzina, moćna tehnika, preciznost. Ronaldo je bio savršeni napadač. Prvi put sam igrao protiv Ronalda u prijateljskom meču Brazil-Italija u Francuskoj pre svetskog prvenstva 1998. godine. Čak samo hodanje na istom terenu na kome se nalazio on me je plašilo, priznao je Fabio Cannavaro. Ovo priznanje jednog od najboljih defanzivaca puno govori o talentu koji je Ronaldo imao. Jednostavno je, niko nije mogao da ga zaustavi. Ronaldo je bio sjajan igrač koga nisi mogao nimalo lako čuvati. Umesto toga, preostajalo vam je da ga pokušate ograničiti i zadržati koliko god je to moguće, jer ako Ronaldo želi da da gol, on će dati gol. Protivnički defanzivci nikako nisu uspevali da zaustave Ronalda. Nažalost, zaustavile su ga užasne povrede dok je bio na početku uspona svoje karijere i u tom momentu definitivno najbolji igrač na svetu. Izabran je za najboljih igrača sveta 1996. i 1997. godine. 21. novembra 1999. godine Brazilac je doživeo prvu ozbiljnu povredu tokom meča Intera i Lećija. Ovaj datum se slobodno može uvesti u knjige kao datum kada je osakaćena jedna od najvećih fudbalskih karijera ikada. Pokidao je ligament kolena i morao je na operaciju koja ga je udaljila sa terena na period od 5 meseci. On uspeva da se vrati u formu, ali tada se desilo nešto veoma tužno. Doživljava još jednu povredu 12. aprila 2000. godine na utakmici Intera i Lacija, kada čitav fudbalski svet svedoči jednom od najtragičnijih trenutaka u istoriji fudbala. Na terenu je proveo 7 minuta pre nego što je obnovio povredu zbog koje je nakon toga obavio 2 operacije i bio odsutan mesecima sa terena. Njegovo koleno je bilo totalno uništeno. Ali Ronaldo nije običan igrač. Njegov ludi talenat omogućava mu da se vrati na puteve stare slave. Iako gubi na eksplozivnosti, i dalje je sposoban za neverovatna dostignuća u fudbalu. Vratio se na teren za svetsko prvenstvo 2002. godine u Japanu i Južnoj Koreji, gde je rešetao protivničke mreže, bio najbolji strelac šampionata i predvodio svoju reprezentaciju do ponovnog osvajanja najvažnijeg fudbalskog trofeja, za sada poslednjeg. Prvenstvo u Aziji označilo je veliki povratak Ronalda na najveću fudbalsku scenu. Iste godine osvaja i zlatnu loptu, godišnju fudbalsku nagradu koja se dodeljuje najboljem igraču u protekloj sezoni po izboru sportskih novinara. Ostaće upamćene i ovacije domaćih navijača koje je dobio na gostovanju na Old Traffordu 2003. godine protiv Manchestera, i to nakon što je postigao gol. Nažalost, njegova loša sreća sustigla ga je po 3. put. 13. februara 2008. godine Ronaldo je povredio ligament kolena, ovoga puta levog, po 3. put u karijeri teška povreda, najteža koja može zadesiti profesionalnog sportistu. Clarence Seedorf tada izjavio: "Moje srce je prestalo kucati jer je to bilo kao gledanje reprize povrede koju je pretrpeo za Inter protiv Lacija 2000. godine." Ronaldo se vratio na teren i nakon ove povrede, ali nikada nije bio isti, iako je s vremena na vreme podsećao navijače zašto je nekada bio najbolji fudbaler na svetu.
sustigli su ga i problemi sa viškom kilograma. – 2011. godine Ronaldo donosi odluku koja je rastužila milione fudbalskih fanatika širom sveta. Ne mogu izvesti određene poteze na terenu više, zato sam odlučio da završim karijeru. Da nije bilo ovih nesrećnih povreda, Ronaldo bi verovatno osvojio i Ligu šampiona, verovatno bi osvojio brojne zlatne lopte kao Messi i Cristiano i gotovo sigurno bi postao najbolji igrač u istoriji fudbala. I to bi bilo sve što sam vam spremio za ovaj klip. Ukoliko vam se dopao, obavezno ostavite like, pretplatite se na moj kanal i kliknite na zvonce kako biste bili u toku sa najnovijim klipovima na mom kanalu. Zapratite me na Instagramu ukoliko želite da dobijete pozdrav u narednom klipu, a do narednog klipa pozdravlja vas Mox Rider.